لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. So Khabbab radhiyallahu an na isas kanian ko ini kalimu ataw. Ini beginian so ginawanian ko panaguntama nagukarumasay ko sangur ko Allah subhanahu wa ta'ala. Skanian so ikanam. Udi na ikapito watawa sumyuld ko Islam sa giyuto isaba patantua malundua kiara sa inian. Giiskan yan pakambeng kalaan sa rabna putaw. Na pagagagan kawalungan kaadun makapapagate nga gumaluwis. Ayad na kalilid na pupukaygaan skanian kung lumalang gaabayanak. Napkasabapan sa pupungaluludas sa sapu uyan. Uripan skanian na sa katawa bae. So kaya to kawin yan noon sa psungs kaniyang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napiti pa niya na ulo niyan sa pelangga atong kasaputaw. So kaya Khalifah Umar radhiyallahu an. Na miya kaysa na ini sa iya noon so mga kaya sagadan niya na karasayang ko oriano kaya suldian ko Islam. Piya ilay niya no nalikudian. Naso kaya ilayaw no Umar radhiyallahu an na miya turo yan. Daku din makailay sa likud lagi daya. Pituro yan. So lawas akan na petundaan ko waga. Nasurugu agu so sibu apapakapoon ko likudakan. Na ayadin ipakepar ngwapoi. Mia panutula kagia dumayamang so Islam agu tabanan no mga Muslim sumbela-bela aingd. Na penggurook kanya nagiinian teruon. Bebed na imbelasan rakami wallah subhanahu wa ta'ala sangka iya dunia ko langono kiara sayami. Na masih kenada akilamber kami abelas ko akhirat. So Khabbab radhiyallahu an na pianutulian. Miya kaisa na misembayang so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa tantua malendua rakaat ko masa amagi imam si ko sambayang. Kagia maalwiro no mga sahabang kuto na pitiruyan. Sambayang na dingan-dingan. Agu ka pangalim babaan. Piyang ni akan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aya Allah subhanahu wa ta'ala. Dingkam binasa sumanga umatakan misabab sa taon. Guding kasiran peke pulangan koriduay ya tebengkiran. Guding kasiran pakap titi doa. Tiarima wallah subhanahu wa ta'ala supagana ya duun. Ugaid na danian tarima asu ikatelo. So Khabbab radhiyallahu an na miyawapat ko ikatelo polo agu pituragun ko oriano hijrah. Skanya ni paganay ko mga sahaba amilebeng sa Kufa. So Ali radhiyallahu an. Namia kaisa na siyaga dunian sukuburian na piteruyan. Ikalimu Allah subhanahu wa ta'ala so Khabbab radhiyallahu an. Sumyul skanian ku Islam sa katerang. Tumyugalin skanian sa tanto ap kebebayas salalan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naping gestunian sutendayu umurian sa kaperumasaya gu panaguntaman ku Islam. Tanto am yaguntung sutawa iinang kaanian sugawi iya ka pengukum. Gu piagi sa anian susumaria, gu masusuwat ko sa kamay tuian ko dunia, agu miyaswatian sukadnanian. So kaswata ko Allah subhanahu wa ta'ala, na titu aya piyamuro purwa na miya pasadu mga sahaba, sabab sa giyayabu anta po kapagintawiran. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب